درباره وی مجاره من میوانه که برز دکتر علی اوگوست دیریوس بسپور پیوندین آبوریا نابدولتی جه اوفیسا میا انقره دگل مده دکتر ایوال باش تو بخیراتی جو بکردستان 24 دست پیکن نرخاندن آوار بگیرم لسر سردان رجب طیب اردوغان جبو ولاتین کنداف کویرو لسعودیه چه گرینگی خواهی جبو ترکیه Merhabalar. Slav bo ve carek di spas kim başana ve hoş be. Ev serdan pişti helbijartını serdane ki gelek giringe merv kare veke serdane yekemin ji benav bige çubu Kıbrıs'ı Azerbaycan'ı ایرو ازانم برز نچروان بارزانی جی چوی آذربایجانه از ویجی دزانم اون زانن ویلنوس لوتکه ناتو هبو اردوان چبوه در رژیم ل او ده چرچوه ناتو ده بو او پشتی هلبجارتنه مرف کاره و سردانه وک دما سیمین یا اردوان ده وک سردانه که یکمین بناف بکه نها ترکیه دخوازه به ولاتن عرب را جاره کی دن نزیک هف ببه و مجاره که گرینگ جی بشه آبوریه جخو نای و شارتن اوه عشکره پیوستی هیا کو و برهنان لترکیه ورکرن افجی تایبت سعودی امارات و قطر جخو قطر گلک رازمانین خو لترکیه هنه و برهنان خو هنه لی تخواستن ولاتن کنداوه تایبت عربستان سعودی و جاره که ده ترکیه و سعودی پیوندین خو باش دکن نزیکی هف دبن و اف دی و برهنان انجام ببه ام دبینن آرمانجا و سردانی باشه دکتر تجی آماجه پیکر کو بشا سرکیا مجارن گفتگوانی رجب طیب اردوغان دگل ولاتین کنداب زیاتر آبوریه پرس اوه افسردانا رجب طیب اردوغان و برینا مزنا آبوریا ترکیه چاره سر بکه تیمار بکه Yani bu gezi tabii ki ev serdan de asta serokan da tekirin le de heman demede veke nişandana niyazeye jixwe hin rêkeftin jî tên îmze kirin bi doh û îro bi Suudî re diwarê bergirî enerjî û diwarê aboriyê de gelekê rêkeftin girebes hatin îmzekirin me ev dîtin di pêş me de jî dê hin rêkeftinên nû werin îmzekirin lê ez dixwazim behsa tiştekî din jî bikim helbet weberhênan giring e lê di demên borî de ji dema Özal ve dawiya salên heştê destpêkan notê de li wê ji wê demê ve bazirganî li deverê tê pêşxistin ji Kurdistanê Iraqê bigire ber bi Iraqê ve û ber bi Rojhilat ve sistemekî bazirganî pêş hatibû pêşxistin û ev jî weke xalekî giring e niha ev welat di salên pêş me de jî Tirkiye weke hevalên xwe wek hevbeşên xwe dibîne û dixwaze pêş bixe niha bi welatên kendavê re bi Iraqê re diwarê aboriyê de Tirkiye û ev welat hevdû temam dikin Tirkiye niha باشه دکتر هرما کردستانی هفسنوره دیگل ترکیه و پیوندین وانین آبورین باش هنه
پێکانێک و تورکیا فۆرما خۆیان نوێە پەیوەندیên ئابووریدا دەگەل کەنداڤدا هەرێما کوردستانی بکەتە ناوەندا سەرەکە ji bo bihêzkirina peywendiyên xwe yên aborî digel Iraqê welatên kendav. Tabii ki vardır ve çok البته ev rolekî giring e û dê ev rol berdewam be min jî behsa vê dikir yani Tirkiye ji Iraqê ji herêma Kurdistanê enerjî dikire petrol dikire û li Tirkiye jî zêdetir pêşesazî pêşketiye ji ber ku pêşesaziya Tirkiye pêşketiye hin tiştan berhem tîne û dixwaze bişîne bifroşe dervey vê dikare ji ku derê enerjî bikire niha bi Azerbaycanê re jî hinek peywendiyên xwe pêşxistine û dixwaze hinek xetên nû hêlên nû yên bazirganiyê durust bike di vê warê de di navbera Tirkiye û herêma Kurdistanê de ev ji sînorê me dest pê dike û heta kendavê diçe ev projeyekî nû ye û giring e ev diwarê ji bo Tirkiye jî pir giring e aliyekî bazara Çîn û Hindistanê geş dibe dixwaze xwe bigîne wa dera jî ji bo Tirkiye jî stratejîk e di heman demê de eger tengava Hürmüzê were xetmandin were girtin ji bo veguhestina enerjî bo welatên Ewropa jî rola Tirkiye jî giring dibe. Tirkiye ji Tirkiye ber bi rojhilat ji rojhilat ve ber bi Tirkiye ve ev xetekî giring e herêma Kurdistanê di vê warê de giring e em rola vê derê giring de ji bo aramî û aştiya navçeyê jî. Zor berez Dr. Elî Ogos Duryos bi sporê peywendên aboriya nêvdewletî ji Enqerê digelme wê gelekî